ngasi fawbagi prithivigi history asida khwaidagi angakpani hainariva thaudok tare. Number 1. Matamdu September 1944 US ki matun hariba sarisda yamna angakpa thaudok ama thoklame. Mafum asida leiba miyoisingna phongdokhibada karino khangdaba toxic gas kumbagi manam ama makhoigi mayum manung aduda nammi haina phongdokhi. Maduna makhoida sor honbada waba makok ngauba amadi kanaguma kharadna hakchangi parts kya pangsin kiba tawi haina phongdokhi. Masigi thaudok asigi ahanba haurakhiba numit asi 1 September 1944 dani. Numit aduda nupi amana magi tumpham ka aduda nungsiba manam ama namlakhi haina phongdokhi. Manam adu namluba matamda nupi adu khanghaudana matam khara paralyzed oikhi. Mahakna phongdokhibada matam aduda yumgi thongnaw mapan aduda karino khangdaba awangba migi saktam ama ukhi haina phongdokhi. Asumna hapta ama muksi masiguma thaudok kya sar aduda thokpagi report kya ama laklame. Khara amana phongdokhibada makhoina ukhiba saktam adu nupini haina phongdokhimadi saktam adu Matt Gazer haina khangnakhi. Ngasi fawa masigi thaudok asi Matt Gazer of matun haina khangnari. Thaudok asigi maramda police na investigation kya tormedubu masigi maramda chapchaba solid evidence ti amatta phangkide. Asumna local authorities amdi police na masi mass hysteria ni haina lauthoki. Miyoisingna makhoigi akiba amdi anxiety gi imagination adubu asengba oina khanmani haina phongdokhi. Masigi imagination asina thogon ba thaudok asi miyoi faniyamna chap manana thengnaba adubu mass hysteria haina khangnei. Adubu miyoi kharanadi masigi theory asi thajaba ngamlamde amdi thaudok asi imagination ate asengmani haina phongdokhi. Thaudok asi kanaguma amana toxic gas thadoklaga thokhanmani haina phongdokhi. Adubu kanana thadoklibanu amdi kari maramgi tawribanu haibagi chapchaba paukhumdi ngasi fawa khangma ngamdre. Aduna masigi thaudok asi ngasi fawa mystery ama oiri. Number 2. 17th century ki matamda France ki ningthok King Louis XIV na nupa ama fazilaga thamlamki. Aduga khwaidagi ngaklibasina nupa adugi masaksi kanamtana khangdanaba mamai aduda yotna saba marks amana dum uplaga thamlamki. Nupa asi ahan boina 1669 gi matamdagi horaga mayamdagi tongana thamba jail gi ka amada akanba security ga loinana fazinduna thamlakkibani. Aduga jail adubu ngak sileba guards amadi officers singduna fo nupa asi kanano haiba khangba ngamlamde. Mayamga wakhalda nupa asi karamba crime tawrubagi damakta asuk thina punishment pidibuna amadi matam chupada mamai asi yorki marks na khumjilibasi kana oiramgani haiduna wahangki hangnarakhi. Mayamda nupa asi The Man in Iron Marks haina mingtholame. Asumna jail da chahi 30 haina lairabagi matungda mark sikhirame. Adubu sikhraba fawbada nupa asi kanano haibadi ngasi fawba khangba ngamdre. Masigi wari si prithvi sin mathungna khangnarakhi amadi masigi maramda documentaries amadi movies kya amsu puthokhi. Ngasi fawba nupa adu kanano haiba khangba ngamdre. Number 3. Matamdu Anisuba Lanjaugi Matamni 25th February 1942 USA ki Los Angeles ta leiba miyoishingna atiyamathakta karino khangdava UFO haibadi unidentified flying object ama urame. Numidangi amamba matamududa posak adugi mangal adu ubuda US ki military singaduna Japan attack tawroktore khanduna makhoigi anti-aircraft gun adu ready tawraga thamlame. US Army na masi khallibagi maramsi matam kharagi mamangda 7 December 1941 da Japan US ki Pearl Harbor da attack torokhiba laikhibagini. US ki Army singduna masi Japan gi anisuba attack soiduna oigani haina khalame. Maramasina US ki Army singduna atyam thakta pairakliba posak aduda anti-aircraft guns kya ama kapsilame. Thaudok asi manakta leiba miyoi singduna su loinamak ubu fanglame. Atiya mathakta pairakliba posak aduda chaurakna nongmai maru lising amaga chamri muksi kapsilame. Adubu asuk yamna kaplabasi fawbada posak adudi karimata tawramde duga minute kharagi matungda khanghaudana mangkhirame. Madugi matungda investigation tawba matamda khangki madudi February 25 ki numit aduda Japan bomber plane guma amata tharakhiba laite habasi khangki. Masi mi ayamana UFO oigani hena phongdokhi amadi masigi maramda theories kya su puthoknarki. Adubu ngasi fawbada numit aduda atyamathakta pairakhiba posak adu karino haiba chapchana khangba ngamdre.
Number 4. 1814 की मतमदा लंदन दा यामना लाइबक थीबा मफम अतैदे पाकना थोक्तबा थौदोक अमा थोक्लमे लंदन की अपिकपा खुंगंग सेंट गिल्स हरिबसदा ब्रीवरी कंपनी अमा लेरमे मफम अदुदा बियर सुंगननबा अचौ अचौबा टैंक क्यासु लेरमे 17 October 1814 नुमित असदा टैंक मयाम सिगि मनुंगदा अमा मदुदा बियर बैरल 3,900 मुग यावरिबदु पोखाइरगा कायरकलमे मदुगी टैंक अमना पोखाइरबगी इंपैक्ट अदुना मनाक्ता लेरिबा टैंक सिंगलुसु लोइनमक कायरमे को बियर 1.4 मिलियन लीटर मुक्सिना लंदन की मफम दुदा पुंगथुम थुमलमे थौदोक असना मफम अयामदा लोइनमक अते अकाई नंगनकी दुगा सेंट गिल्स हानदगिसु खरा लाइरना लेसबा खुंगंग असना ख्वाइदगी हेना सोक्लमे खुंगंग अदुगी युमसिंग अदु लोइनमक पुमतेक तकलमे अदुगा मियोइ निपानसु बियर दा इराकनरगा सिरमे एखोइना तोरेल काइबदगी इसिंग चावबदि तारे दुबु इसिंगी महुता बियर ना थोगनबा फ्लड सिदि पाकना थेंगनदे अदुना मसिगी थौदोक असिसु अंगकपा थौदोक अमनि हाइनरि Number 5. 14th century की मतमदा इटली से अपिक अपिक शहर क्या थोकना खाइदोक्लमे अदुगा मसिगी शहरसिंग असि अमगा अमगा यामना तोइने खतनरमे शहरसिंग सिगी मरक्ता बोलोगना अमदि मोदेना हारिबा शहर अनिसि मयामदगी ख्वाइदगी हेना मतम चुपदा खनदुना तलेरमे बोलोगना असना गल्फ पार्टीबु सपोर्ट तोरमे हबदि कैथलिक चर्च अमदि पोप जॉन की सपोर्टर ने अदुगा मोदेना असना जिबलेन पार्टी हबदि रोमान एम्पायर से सपोर्ट तोरमे मसिगी पॉलिटिकल अमदि रिलीजियस की खेनाबसना सिटी अनिसि मतम चुपदा अदुम खतनदुना लेरमे नोंगमन मेदमा 1325 की मतमदा मोदेना की लानमी खरना बोलोगना चलगा गुहादगी सिंग सोकननबा थंबा बकेट मसा अमा तुमिने पुरकलमे मसी हौजिको ओरदि इसम सम थौदोक मालमगने दुबु मतम अदुददि मसी बोलोगना की मियामदा उसितबनि हाइना लौरमे मरम असना बोलोगना मोदेना की मायोक्ता लान सोकनगनि हाइदुना लौथोक्लमे असुमना बकेट मसा अमना मरम ओइरगा शहर अनिसि यामना कन्ना लान सोकनरमेमदि मियोइ क्यासु सिरमे ngasi fawo masiki thaudo ase the war of the oaken bucket haina khangnari lan adu da bolokna gi lan milising kya sirammi dubu bolokna mai pakpadi ngamdam demadi bucket adu su amuk hallaga lobu ngamkhide asumna modena na lan adu ngamlamme madi bucket adu na lan adu ngambagi trophy oina thamlame adugi bucket asing ngasi fawo da modena gi sahar asida section na thamle Number 6. 1930s की मतमदा न्यूजीलैंड की खुंगंगदा लेबा लोमी खरदा यामना अंगकपा थौदोक अमा थोक्लमे मखोइना सेलेबा खोंग्राउदु खंगहौदना मई चाकलक्तुना पोखाइबगी थौदोक असि यामना तोइना थोक्लमे अहानबदि मसि खिसु थोइना खनरमदिदबु नोंमनोंमगी मसिगुम थौदोक असि मी अयामदा लोइना थोक्लमे मसिगी थौदोक असि द एक्सप्लोडिंग पेंस फेनोमेनन हाइना खंगनै थौदोक असिगी मरमदा इन्वेस्टिगेशन तौबा मतमदा मसी लौमी सिंगी खोंग्राउ अदुदा सोडियम क्लोराइड पकपदगी मई चाकलक्तुना पोखाइबने हबसि खंगमंगमखि सोडियम क्लोराइड असि हाईली फ्लेमेबल ओइबा केमिकल अमनि लौमी सिंग अदुना मखोइगी फार्म दा हौरिबा रेडवुड वीट असि सिखिरबा सोडियम क्लोराइड असि साइथोकपा जानि रेडवुड वीट असि पाम्बी सिंग अमदि अतै जीव सिंगदा यामना पॉइजनस ओइबा नापी अमनि असुमना सोडियम क्लोराइड असि साइथोकपा मतमदा लौमी सिंग अदुगी खोंग्राउ दुदसु सोडियम क्लोराइड असि सोंगलम्मे अदुगा खोंग्राउ अदु मैसा हेक फंगबगा मई चाकलक्तुना पोखाइरमे मसिगी थौदोक असना लौमी क्यासु असोक पनंगलमे मतम खरा लेरगा न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट सोडियम क्लोराइड असि सिजनबदा अथिंग बथमखि खोंग्राउ पोखाइबा हबसि तोइना थोकपा थौदोकति नत्तबनिना मसिगी थौदोक असिसु अंगकपा अमा ओइरि रोइबमदि नंबर 7 1897 की मतमदा जोना हिस्टर हरिब नुपीसी मागी नुपा ट्रॉट का लोइनना यूएस की ग्रीन बेयर हरिब मफमसदा लेरमे नोंगमा खंगहौदना जोना हिस्टर असि सिकिरमे अदुगा डॉक्टरना लाक्तुना येंगमम तमदा सिरिबदु नेचुरल डेथ नि हाइना फोंदोखेमदि लेरिबा मियामदसु लोइना थाजरमे असुमना जोनागे असि भक्सांगदु फुमजिनखिदुना मागी अरोइबा मथौमंगम पांगथोक्लमे अदुबु थौदोक असि मतुंग नुमित मरिनि लेरगा यामना अंगकपा थौदोक अमा अमुक थोक्लमे जोनागी ममा मेरिजन हिस्टर असि मफम अदुगी लोकल पुलिस स्टेशन दा लाक्लमे दुगु फोंदोखि मदुदि जोनासी मागी ममंगदा लाक्लगा माना सिरिबदु नेचुरल डेथ नते मागी नुपाना मंगक्षम मेलगा हातोकपनि हाइरमे हाइना तमनमखि असुमना जोनागी ममाना पुलिस सिंग अदुदा केस अदु अमुक हल्लगा इन्वेस्टिगेशन तौननबा हाइजरमे
मधुगी मतुंग जोनागी असीबा हक्सांग अदु मोंगफमदगी लौथोकलगा पोस्टमार्टम तौरम्मी पोस्टमार्टम दुदगी सिरिबदु नेचुरल डेथ नते हबसि खंगबा ngamखि अमदि जोनागी मंगक्सम अदुदसु असोकपा लेरमखि मधुगी मतुंग जोनागी नुपा ट्रॉटसि कस्टडीदा थमलगा वाहुंगपोंग तौबा मतमदा जोनासी माना हाटपने हबसि फोंदोरखि असुमना ट्रॉन मपुनसि सुपा जेलदा लेबगी चिराक पीखि थौदोक असे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दा थाजबा मियोसिंगदि मसि सुपरनेचुरल इवेंट अमनि हाइनरिदबु खरा अमना मुक जोनागी ममासी मसा सिखिबगी मैसाकना वखल जाजात खलकपदगी थोखिबनि हाइना फोंदोकलि मयामगी मोत्सु कमिदा सोइदना थंबिरमु।